di kiau acil, kisahnya hajaku membuang muha, tapi pas dijabai akaya liwar akaya. Aku kisah buka-buka supaya kam sasanyar bajajak. Awak liir pas kamarau ku bapaluhan, belum tahu ngaran ika makaya. Intinya tuh akaya ya I love. Aki kuan bulan bajoget sajam di pasir teh baisukan, mempas lalu pas dipagut akaya. Pokoknya tuh akaya ya ku himung banar pas di kiau acil, kisahnya aja ku membuang muha, tapi pas dijapai akaya liwar akaya. Aku kisah buka tahu laku himung banar pas di kiau acil, mudahan nyaman ya bos ikam tiwas pas dijapai akaya liwar akaya. Harus ku buka ku tangkap pas namanya sah.